Kicing si Durga Ma Mandir Football Championship Trophy angdung kiti ke Patupon. Dan Sri Constituency angkangpi patumi ni phaing korahini kuweber langsu LP School Patu Aklam along. Kicing si Durga Ma Mandir Football Championship Trophy angdung kiti Patupon lo. Emergency Football Club lapen Miti Fang Football Club angpongsi kapatu Cipulu. Labang Solong Alhiaman Pen Social Workers Bikram Singh Terang Rajesh Rongpi Amlokhi Sport Association Mepu Baburam Rongpi Durga Ma Mandir Kardom Abangpi Pudang Ingtipi Managing Committee Mepu Ajit Terang Ganbura Lapen Penang an Kethe Kiding Atung Cetongtun Bosika Ceklo Kedam Tang ni Pai Popensi Kapatu Nang Pangcenglo Pini Angdung Kiti Mitifang Football Club Lapen Emergency Football Club Kace Pualong Gol Plipen Mitifang Football Club Atum Cepai Ponlo Pinpur Ponme Labangso Kapatu Lake Durga Ma Mandir Managing Committee Pensi Cepatir Pipono Durga Ma Mandir Mepu Pen Nang Kapacini Dunke Labang Sohawar Mati Riso Ejangapan Kapatu Pen Ajok Kapacing Tupon Japansi Kapatu Ki Bipon Lapen Kibang Jilang Anikan Tame Bipon Jilang Puta Nang Pacini Dun Sekian play, orang cuma tukang tinggal sesuai dengan belang ni kan kita lagi. Lalu tum pining dia si kibi codima mate kibang jelang ni tapi. Kantor baik berapa? Nang limen jahan ni mah. Nanti ini, dak ni Durga Mandir Amen Pen, mate lah Durga Mandir Amen Pen, pining itu pas khela ke biceng, kena itu kopi ate pen bapu bangkala pulau, ate, nah itu macam Durga Mandir Pen bukan. Kon khela ke bibang abilang nang nak kita men itu ajak munoi khai pacing jur manela sumar tumpan matela dak tebok tera de mane anu se khela ke jipat angso pating ke jipat itu itu bahara men pen tame satu miti ba kiwai masin itu bilang nang lo tadi menikan kaprek tame itu anu se alon ki jipat tu komiti hoi pen presiden sekretari ada kadang tadi dumpenan kirap itu menikan kaprek tadi Nang la pining kibi ceng long nang litung kepinnya ketiku ketemang la sondoma nang litung. Pining kibi ceng long bang ketiku lem ke mana ketiku ko kami pujini tini mate kibi ceng cali sistem lah buat cok ni lai pini tadu tai pos kami pujini tini si palo. Semanikan kaprek long bang ke kecik ding tu kami anu se napa cerap dinggi pas kami cenderung dulu. La pining dia si biji mah mau kebang jelang ni anda biji nang litung. Nanti bang Ivan muning kami bilang ke John Rap ke di depan di pen. Ton bom dan sini tu di pondok.